Hayırlıken. Мен uşu әскер менің бірінші башланған вакытларынан берейін. Ол әскерінде Мұсажелеге келген ауылған елі бір 20 кіші жиылған еліміз. Аның бірінші әмен жиылған вакытлары да болды. Алқозының кішілерінен. Бүгін кіші бекеттігі Сұралқалады біздің білген кішілерге еттілер. Анда барып, нендей нәтиже олай еді дейді. Ләкин хәтерлеуден нендей нәтиже ізлерге керек mi? Әне Канаданың Квебек штатының туғрасына, геруына жазып қойылған. Біз хәтерлейбіз дейді. Біз де хәтерлейбіз. Һәм шушы көнне, қайғы көнне, сағыш көнне бірге жиылабыз екен. Демек, біздің әлі хәтерлебіз жиылмаған. Әлбәттә, иле қалған милләттәшләребезне, қарындашларыбызны ғайытларға керек мейді. Чөнки бүгін шундый заман шанс кеше куркытылган, бүтән кеше дә инде бәлки кыюлыгы җитмидер монда чыгарга. Иң мөһиме тентүләр ясасалар да безнең кайбер көрәшчеләребезгә компьютерларын алып җитсәләр дә, ләкин алар безнең күңелебездә акларны алмый. Һәр кем үзенең күңеленә хуҗа. Һәм шул күңелдә безнең рухыбыз исән булса, демәк әле безнең киләчәгебез бар. Biz хәтерлибез. Һәм иң мөһиме үзебезнең балаларны милли рухта татар булып тәрбияләүдә дип уйлыйм. Иң төп бурыч. Һәм әлбәттә нәтиҗә көтү ул табигыйдыр. Ләкин бәрәңгене утырткач та шунда казып алып булмый. Казып алсаң, аның орлыкларына казып аласың. Сүтәргә кирәк, су сибәргә кирәк. Һәм әлбәттә иртәме соңмы уңышны җыеп алырга мөмкин. Biz de şurşulay üzümüzün ышанычыбызны югалтмыйча һәм каршылык күрсәтеп, һәр кемнең хәленнән килгәнчә үз теләгебезгә ирешербез иншалла. Бу бергәлек атлы өмет кебек. Гомер карурманын кишкәндә Кылгали да соңгы сулышында аны саркы дип эшкәндер. Bu birgalik so'nggi umid kebek. Divarlardan düşman ötkende Kul Şerif'nin so'ng adamı bo'lib, bu bizga da kelib jetgandir. Yollar avır, biz boramiz hali. Ishga kerak kurab qarorman, kerak yong'oq, kerak yaralarlik, yo'qdi xabar ufuklarda amma borsiman. Zamlarını bozup zulümine, so'nggi sinov, so'nggi ing yazgı taşı bulup kuzgalarımız, bir yıldırık bulup toplanırız. Biz birge deyip, birge, inge, ing. Biz kaderliyiz.